Tukithi na mbere munene wa Cibuku makia miogo buri na kuga kuri na mekarika mengi ma antu kiuraga ntere ino muno kirinthuki imbithi na uriti atongoria makindini bamwe na ndwangi cingi iraithirie untu uyu na kwariria yuthi ni kenda kuthiria mekarika mao maria magutabarikia banene mawira kirigia na gutumenyithia. Sibo munene wa Kiamiogo location wandina kibirisia gicunike buri jo Anderson Mwirigi kiari na ndikibante tona ugite ati kwina wongere kuba makarika yantu gusirita moyo na njira ya gusikira karigi nkingo nteri una kuthingata Ibrahim rungu rwa itumi bira biti kwereka mwankira nandi kuthirite kwina makarika ja kuraga na rimwe tukotha tutikumenya itweja information in advance na kinya wa antere mwe bagweta tugatiri mari mota 2 weeks ago itwethirite muntu wichuritie muitone jojo atoja mushene forest na mantu jo jombera gwetanu wajo antu ibatige kugia stress wantu ibo open mind bakaraia ntata chiao na bakauga bakaja bakaripoti mantu yajo bainyeria kenda tumbo chwa solution. Mwirigi na rombete akari gusiare mathina jaraba gukurukira na antu mangi kana gucote thekire mabitha ba ukaria kiure tunisa na tunangwataniro ingi mwanya gucogia semina ni kenda kueja na maru na gucwira thina agent aira twina makanisa twina antu bangainde and counseling na kinya batu administrators tweku tumbe otethania ni kenda kinya mantu yamba kunyia asa mono bikuo bibingite mono ke ana banthaka inkoromba buru kinya kurobongwa na njuri ncheke na community pombe kubariria the different areas ira bari nikenda mantu jajomba kunyia na murungu na watu karia na tumenyere kire arito baraberegeri kuinga skuru na kwana kiumia giki Sibo Mwirigi na mataro jaja kirebo nyithi aciari ati tutigerie ntukwinkai arito bambiria kweja no ntobwa kuinga skuru ethand tam na inkoromba area yetu akibirecia kugira twitaniritie na aciari na antu bonthe bawendi bwega ituchumitie muno kutheria market na itwarikanire na aciari ati ukagita na bakara kibirecia market igitarira skuru ko inkobora mbatumbaneirie ana bakara nja cienu na bakibutethia ngugiri batiri obutethia na nkurukie jau nikenda kithomo getu kumba gutana mbere bwega nchoke mbuge ana bakana nkoro bikibiki igitera skuru achere baraba na bikibiki banenkara na skuru bikibiki no nto bikibiki etitha umuntu na license na kibande na ukinyete miaka 18 and above na bo pia itocokete twaraniria na antu ba bonda nabo kibirisha market twagwatanira ati utemũritwa ugurira anda enjo ukaja gwitithia bikibiki kibirisha market nya kibirisha togaretie kuthiria nchobi na ene na mitere tura market kibirisha market meta na kura kutha na mantu amaingi itwenekite nyomero na itukugibwaga nuntu bo community kinya gutogwata mbaru na makanisa na atongeria bonthe itugite twicokia nkatho nuntu bwa ngugeu itwenderee nayo kinya gitare turaira campaign irathirire antu bacoka baritango ichao cha miunda batarisha miunda one kenda bakarima na nikenda bakothera tweterete utongeria bura bokotha bukupumbo twetitia na mbere bwega ki reportera wa TV kuma Kiamiogo kibirecia gicunike buri mbita mawira kiri